Dobar dan, dobrodošli na kanal Arches Plus. Nadamo se da ste spremni za treću lekciju kursa rumunskog jezika. Bună ziua, bine ați venit pe canalul Arches Plus. Sperăm că sunteți pregătiți pentru a treia lecție a cursului de limba română. U današnjoj lekciji ćemo naučiti upitne zamjenice, brojeve do 1000 i prezent glagola imati. Pogledajte sljedeće upitne zamjenice i pokušajte da se prisjetite prve lekcije. Cine, care, ce, cum, de unde. Cine jeste ja? Ja jeste Sonja. Ko je ona? Ona je Sonja. Care jeste profesija ta? Profesija mea je de profesor. Koje je tvoje zanimanje? Moje zanimanje je profesor. Profesorsko. Ce sunteți de profesije? Noi suntem žurnališti. Šta ste po zanimanju? Mi smo novinari. Cum te numești? Me numesc Daniel. Kako se zoveš? Zovem se Daniel. De unde ești? Sunt din Novi Sad. Odakle si? Iz Novog Sada sam. Unde jeste kursul? Kursul je pe YouTube. Gde je kurs? Kurs je na YouTube. Među onima koji nismo tada spomenuli su i sljedeće upitne zamjenice. Kt, kc i kte. Sve one bi se na srpski mogle prevesti samo kao koliko. Kt se koristi za pitanje poput kt kosta, koliko košta, i kt je ora, koje je vreme. Odnosno za pitanje o nebrojivim pojmovima, na primjer koštanja ili vremena. Dok se kc i kte koriste kada se pita za količinu predmeta određenog roda. Kc za muški i kte za ženski. Kte limb vorbic. Koliko jezika govorite? Limb jezik je imenica ženskog roda sa množinom limb, pa se koristi kte. An, godina, je imenica muškog roda sa množinom anj, pa se kaže kc anj avec. Koliko godina imate? O rodovima i množini imenica ćemo pričati drugom prilikom. Sada se fokusiramo na brojeve. Aceasta este Dunja. Ea este o fetice. Ea are 3 ani. Ovo je Dunja. Ona je devojčica. Ona ima 3 godine. Aceea je Nina. Ea are 6 ani. Ono je Nina. Ona ima 6 godina. Acela este Nemanja. El este un băiat de 18 ani. Este elev. Ono je Nemanja. On je dečak od 18 godina. Učenik je. Ei sunt copii. Oni su deca. Nove reči u ovim rečenicama su o, un, trej, šase i obsprezeće. Reči o i un su neodređeni članovi za jedninu i u ovim rečenicama označavaju broj 1, ali oni sami po sebi nisu brojevi. Brojevi u rumunskom jeziku su veoma slični brojevima u ostalim romanskim jezicima. Unu, una je 1, jedna. Doi, două su 2, dve. Kao i u srpskom jeziku, brojevi 1 i 2 su jedini brojevi koji razlikuju rod. Podsjetimo, za srednji rod se koristi unu, 1, za razliku od srpskog jedno, i două, dve, umjesto muškog oblika 2 u srpskom jeziku. 3 se kaže trej,
patru je 4, činć je 5, šase 6, šapte 7, opt 8, novo je 9 i zeće 10. Za nulu se na rumunskom kaže zero. Brojevi od 11 do 19 se grade po sličnim pravilima kao u srpskom jeziku. Kao što se u srpskom jeziku na jednocifren broj dodaje na i est, tako se i u rumunskom dodaje spre i zeće, što možete u bukvalnom prevodu shvatiti kao prema 10 ili ka 10. Čak se u oba jezika u pojedinim slučajevima gubi poneko slovo. Jedno n u 11 u srpskom i u unsprezeće u rumunskom. 11 se kaže unsprezeće, 12 doisprezeće, 13 treisprezeće, 14 paisprezeće, 15 činjsprezeće, 16 šajsprezeće, 17 šaptesprezeće, 18 optsprezeće i 19 nouesprezeće. Primetili ste da neki brojevi odstupaju od šablona. Broj 14 se kaže po pravopisu paisprezeće, a ne patrusprezeće, kao što bi se očekivalo, a razlog koji se navodi za to je lakši izgovor. Mi u Banatu, međutim, svi koristimo patrusprezeće. Ali u Banatu za 15 kažemo činsprezeće, a ne činjsprezeće. Ovog puta mi zbog lakšeg izgovora. Ali se u pravopisu to smatra nepravilnim. Za 16 se slažemo i mi i pravopis da je šasesprezeće previše komplikovano za reći, pa svi kažemo šajsprezeće. Postoji skraćeni oblik brojeva od 11 do 19 koji se koristi u nekim krugovima u Rumuniji, a gradi se dodavanjem špe na jednocifreni broj i mi ćemo ga ovdje samo navesti, ali ga nećemo nikada koristiti. Unšpe, dojšpe, trejšpe, pajšpe, činšpe, šajšpe, šaptešpe, optešpe, novošpe. Kod brojeva od 20 do 100 nema komplikacija kao u nemačkom, francuskom ili još gore danskom jeziku, već se oni također grade kao u srpskom jeziku. Jedina razlika je ta što je broj 10 u množini, pa se 20 dovozeć u bukvalnom prevodu kaže 2 desetice. Između desetica i jedinica se u rumunskom kaže ši, odnosno i to se ne može izostaviti. Dovozeć, dovozeć și unu, dovozeć și una, dovozeć și doi, dovozeć și două, dovozeć și trei, dovozeć și patru, dovozeć și cinci, dovozeć și șase, dovozeć și șapte, dovozeć și opt, dovozeć și nouă. 30 se kaže treizeć, 40 je patruzeć, 50 je cinćzeć, 60 je šajzeć, 70 šaptezeć, 80 opzeć i 90 novozeć. 100 znači 100, odnosno 100. 200 su 200, 300, 300. Broj 50 se pravilno kaže i piše cinćzeć, mada velika većina ljudi i kod nas i u Rumuniji to izgovara jednostavnije kao cinzeć, što je u ovom slučaju protivno pravopisu. Za 40, međutim, ne važi pravilo kao za 14, pa pajzeć ne postoji i kaže se patruzeć, dok se za 60 svi slažu da je dobro reći šajzeć, a ne šasezeć. 1000 se kaže omije, a 1 milion se kaže un milion. Možda ste primetili da se za 100 i 1 milion koriste o i un,
a ne una i unu. I to jeste tako i u govoru i u pisanju. Jedini izuzetak za ovo su natpisi na novčanicama gdje zaista stoji una sute, ali se ne kaže tako. Provežbajmo brojeve. K't kosta? Koliko košta? Doj lej? 2 leja. Činč sprezeće lej? 15 leja. Šaj zeć ši unu de lej? 61 leu. Osute trej zeć ši trej de lej? 133 leja. Obratite pažnju, za brojeve od 20 i više se ispred imenice čiji broj navodimo ubacuje reč de, dok od 2 do 19 toga nema. Pogledajmo sljedeće primjere. Dunja are trej anj. Nina are šase anj. Bojana are doozeć ši činć de anj. Miodrag are činć zeć ši patru de anj. Važi pravilo da se od 2 do 19 kaže anj, a za veće brojeve de anj. Nemojte tražiti posebno objašnjenje, jednostavno se tako kaže. U prethodnim primjerima smo već koristili glagol imati, avja, pa ćemo sada navesti sve oblike ovog glagola za prezent. Jeu am, ja imam. Tu aj, ti imaš. Jel, ja, are, on, ona ima. Noi avem, mi imamo. Voi aveci, vi imate. Jej, jele, au. Oni, one imaju. Skraćeni oblici ovog glagola se koriste za građenje perfekta, za razliku od srpskog jezika gdje se koriste oblici glagola biti. I ovdje ćemo ih navesti jer ćete na njih veoma često nailaziti, a kasnije ćemo o tome učiti mnogo detaljnije. Jeu am, tu aj, jel ja a, noi am, voi ac i jej jele au. Pogledajte sada sljedeće rečenice i pokušajte da ih prevedete sami. Cine ești dumneata? Câți ani ai? Cum te numești? Nina are o jucărie. Eu am un leu. Cine este Marian? El e dentist. Are 36 de ani. Este din Novi Sad, din Serbia.